Uniwakiseko kiseke imweno official public noise maker. Mukamba Mjanja. How are you? I'm fine, thank you. Thank you, nice to meet you again. My pleasure. How was your How was your weekend? No. I'm still going on. The weekend Yes. Yes. Ajo maundu amegu. Meba. Maundu ondela megu. Nduzikela mundu yana amage. I miss the job and amwena u. Where plus you and who? Yeah? If you're then gomba nezianda hizo ngezikulu nini? Ayendu wa maisha balama bigeta yui kamba ku etaba ku ndu no doku muno kwambia kwase na eko bya na uzibundi aziane kumu nundu amawito ayaka na ke mwene buloti aziane kumu aitho wa matilio ni zawa zawa bundi aziane kumu nundu wa mawi amundu alo kwizila yaka mara kuna ngesa kuna non keiba yusune mwaki yaziane kumu na ke mwene mwako yaziane kumu aitho wa matilio so ma homo na be undu ngyo kwaziane kumu etele o inyumba so ma homo niweze kuelewa euzana nisioketa form 1 nisio report form 1 na kuyamboni venture ndia ona moyo wa in my life by the way nyamba ndo amwe akwe angazi tumedukia si ndia zikangena na ma challenges taidinye lanona mama imba moja nilizukulu ngono imbono ba you ngono ndiandikitwa banu ngono rangu dhulumewa Nyendie sikana ne mwene geta na maumu mako yani timundu paimundu balani bala umiani ne lamatu ya ukilo this school wa mina school ga ko maundu kwenda sino wo bungu usini wo bungu la mona ni azina ali actually future yakwa ya ne mina school ndomwe odio mwe na nene kia na inaona practical with ya twabinga njona nditagwe lakini wasi materuzi wewe ya wabinga kwekala ngoka boya ngai mubingwe nundu undu bazamiti ba muzi ukudhugu medwani lakini you know ese ne mwe wano no ese kunoa mwe ila wandikite mundu ayo kunia we aisimba anoa mwe indi we mwene okusimbia uno akili nye nezizia ngona nye kaba kunomwe ngai kuba kunomwe ndena bai mundu waita kana kamba ne pressure kana kakwato ne sukali nondo ono ona ukona manywa ndawazi ametuka niko no akili metuka ndo zonja ndawazi ametuka nondo wakunoa mwe marondo wewe ni akili ekathi muno yuka bakunoa mwe nye neona kaba kunoa mwe ikumbinge ikoneka lizia kunoa akili o you tell you siana is your get from si report form 1 kana zisho get ba engetizo izu mayo report ninge form 1 kwambia hii wiki yo kwambia omundi in fact ene mwezo wa mwe ni mwezo wa mwe mundu la wa create ye basically na niwe zi ndikindo ke mwene nezi akwene nezi ngalanze nazo nene there ndina wa kilungu cha mwaka umwe azime ba fees mazabale ya 5 my IBA fees January by the way January magoma IBA fees abazo kama IBA fees inge mwai wa 5 mali BFC yo mwayo bitie school si report gai maizo kama BFC inge mwai wa komeongo toko wewa we 10 na maizo kama BFC inge January tuikaiba na hizo ndo lawe bodi tamu ziadi tuneka chumwa kamu siana zieno kabana tunaona hata mindi Hii sio kai siende tekela zigenge.
ongaila manye nena nembe wangai ya naona hata mindi na kaine binga ya long term yes ne kana ka digela zigenge bima ndo mailo na yule kana kangi na koto ine koto ine na siana itu ikasiana na ziobe siana ina isie asima yake complain sine siana yi Michael complain kuhusu Evis niki isiana ina isie nesio ino yatakote asei so la mondo alo complain nesio asia mezani wasiana sio siago mwa chumwa gemwe siana asia yo madho moite Azile kana ziba idi umuete. Yani itu ne reason ya jotasio. Reasoning no ziana sio. Tezia mwele ya muzi. Ikiti ziana sio wewe zikisomo. Wewe zikisomo. Sia mwele ya muli laxete. Mimi akala cha kuchuma keba. Gemwe. Ai maisio kwa yasi we mono. No complain. No ndo akisomo. Hazi who are you? What? Basa meji wewe mpaka eka yeta watu ananako ako muzi wewe ndimo wo dizi makaya ma ko mitane mani jogo mo mekala makai we the ame ona dio ndukane odie obando mukawa ne nyeje be mondo ya milave kido kitoko batula kubatula kubatula ngara nuko ndo na mundo inyo mila aya mila na inyo kasota kuko kubatula yego na kubatula ndia hizo mana ne kuda nitakudhambia hii kanywa ne kanaka katia kabizira kutanuka tusamutu na make stupid mistake ombia na aya mila kala nisa twende ayo ye twende na twende iguo kwira kwitao kubatula yina do ya akilete itawe kabika na taxi ke obiba itawa Anders beki ndo akwadia kubatula di kuguda kasota kana kanti kana chei kana okiwo ikabi naone taxi gana wazijao wakilete itawe kabi kana taxi na okiwo kelo bibi la emele ne Anders you wewe ya modembo zo sumaiza okumela mita ona no zito ete mwana zugulu agiri ndo kwanza lakini na vile wayoka yuko ile unaijenduka ibaje watu mimeo ya twana watu mimeo kianga mama no ndo kwere kilumyo ngana ndi kwere ngotonga pomwana ona ndesipo lakini maisha mabyao ngaina museo yes chama chambe kinano witha le kwamuka witha by the way ndo yu kwamuka witha ndingo kwambio thine kya mathina acio chama chambe ni kwamuka witha yo na no guthina munene iyo ndibundi adacio bandi no ambuze cia wathimo kana wo kuwa wina mathina Yesu ni wakomania na thina wa mathina na muthia wa mathina yani thina ola ni wo muthia wa mathina thina ni kikuo ito tutoka Yesu na kuyera tutabia Yesu bandu bala yunisi ona kwa Yesu ni wailo wenena wa na kanena ni bala wa kuye ajoka make mistake ajoka ingi you na kwa atakeka Yesu ndakwa ayua kana ketha wa kwina akai modhayo ka umwete nindo bala wa gayogie aye ba wangwatie kataka ndu ene tingila kamawe tukasebina siana siomba ni isioke school report school ile tena za usioka bado siende na isioke alama the form 1 madi
nikenda withiende twende na kwa Subanja une mweli wa isiana saa 10 na ile nafika mengoti na ile neta wa Boni one wakizeko kizeka imwe no official public no isimeka mukamba mjanja saa